lekhulu neshumi nantathu 230 Shembe ndodana kamaye akabonwanga ngabantu bodwa uShembe lo esikhuluma ngaye akabonwanga ngabantu bodwa mayifika kuleli yaswe lakithi imayifika bemthumele senhlaba bengakawakho umswa waseJudiya kushukuzi yanzo ehlana noJantoni emthunzini ukuthi ukhona umuntu ofikileko base bethumela babamkhulu kumcela ukumbona wafike waveza uNkulunkulu bakhe ngoba bona bayebehleli bemlindile inkolo zasefikile zasentshonalanga bayesebethi bona akafiki wabo uNkulunkulu uzofika lo uNkulunkulu kakabi yena wabo lo othi kulabo abantu bonke mabakhumule idwaba wathi mabakhumula amabhesha abo wathi bathi ngeke bakwenze lokho bathi mabefika ke lo uNkulunkulu wasemlandile lo mlungu walandwa unkunzi yazo owayedoba ngale sanze lapha sekuse-Port Harcourt Beach khona mayifika ke kwaye kunonkosikazi lapha ekhaya kwaShobedo wayephethuka izandla ehluleka ukugaya ngakwazi bayesebethi kuye sikulelwa elo muntu babe ngamadoda ke bona baye amakhambe baye wasebenzisa kwangamadoda nje ayiqinile esweni wayesebethi ke akafake lezi zandla zakhe wasethi Shembe kuyisana amanzi wasebebuyisa amanzi wasebeka pha wafaka izandla zakhe nje bathi wafaka izandla zakhe kuphela phakathi waseyikhipha wayesethi lonkosikazi mafaka zakhe izandla kulamanzi wanathi wayifaka lonkosikazi lezi zandla zavele zoma ngaso leso sikhathi igazi lachitheka ezandleni zakhe saphela ngaso leso sikhathi waphenduka wagaya wasiya ukudla ukusiya ke ukugaya wahamba wawugaya ngalo lelo langa izandla zakhe zoma zaphindele ebunjaleni bakhe amen bayesebethi kuye awuphendula izandla zakho sikubona bayesebembuka izandla bayesebethi sikhombisa inyawo bambuka inyawo bayesebethi uwe kahlaleleni sonke lesi sikhathi na uthi ke sengifikile ilapho ke bathumela khona indoda kwaMkhwanazi ukuthi mayisheshe izombona lo bahlabe ekhuluma ngaye bemlindile usefikile iyaphuza ukufika wayesifika lethu uyafika uthi uMkhwanazi umfica semi ngenyawo sengihamba kade ngulindile uthi ke uMkhwanazi ncebe inkosi umuntu kayikhuphuka intaba ngejubano hamba kancane indlela yakho inde uthi uShembe ubone ngani ukuthi le ndlela inde Mkhwanazi na uthi cha ngani sesihlezi silinde wena usufika indlela yakho siyazi ukuthi emhlabeni inde uthi ke igama lakho ususima ngentaba wena bambona ke lo uNkulunkulu wasephakameni laphana njobe ngithi inkawu le eyayikhuluma lapha ithi Shembe ndodana kaMayekisa ngihawukele sengimshilo ubaba nomama kwayekusenelisiwe wahlangana nawo ngaseFort Napolia lapha wahlangana khona nowayedayisa emthunzini kade ithatha ngale njengoba kusetempeleni nje kwayikhona insima ngale yakwasebhuqweni khona wafika wayibamba isinyana lenkayo wahamba nalo ubaba mkhulu bathi wabehlukene indawo nalo ntombazana wayesethi bathi abamkhona
wabona isilwane esikhalakhe eqhamuka eJudiya wasethi abanobiza leya ngane bagijima bayibiza wafika wathi yini noyiphethe kho mntanami lapha na uthi ngiphethe inkawu uthi uyisapho uthi ngoyidayisa malini isihlanu uthi lalela ke mntanami le nkawu ithi kimi nami kanti wena wesuku uzokhetha inishembe emhlabeni na nakho ngihamba ngahlukana nababa nomama na wasekhipha ingogo ephaketheni wathi mi na mfagolweni sengiyofika nguqedele lekhaya lenenye ingogo wathi mayifika kubaba mkhulu wafike wafuna ingogo baba mkhulu kwanikezwa lo mama uMamthetho wayekumnikazi wensimu ukuba lenkawu ayikhokhele ubaba mkhulu ukuze iphinde iselwe lapha iphinde iselwa khona. Amen. Kodwa okuluhlungu lo mama akamfuna ukwanda naleyo nto ngoba njahile akayiphindeliselanga inkawu wabe seyithatha esetha uthi makusidedele isilanyana sihlukudla kwami wayeseshushumbise senika uBhuti uZakariya wayeseyithatha uBhuti uZakariya idayiseka kwamahlathi kuchichiwe umlungu wakakuthiwa uchichiwa lapha nawahle isihlanu wathi ke mathi uyagaya ntambama umsukana kade eyodayisa lenkawu kwesibili wasamula wehlukana imhlathi aze wathathwa wagitshelwa isitimela wasiwe eGingindlovu umlungu wafika wathatha ishumi lela lidlile likaShembe ngalenkawu kade ezohlawula ke lokho ahamba emhlabeni umama ulengesweni useze wafika kudade wabo wathi mazohlawulela kade kuzohlawula usiphethe imbuzi siyohlawula kubaba inyanga ezulu siyohlawula lelo cala lika mama lo wophasopa lapho uShembe esho khona ukuthi isikwenetu sakho siyakuhlalela uzosithola ngapha ungasena umuntu khona oyakukusiza. Ngiyedlula kancane ke lapho ubaba mkhulu esefikile futhi lapha nakithi ilapha wathi unkosikazi eqoshitshe lapha kulayini yikho ngizokhuluma ngalezi zinto nje ezehlukile wathi eseqoshitshe unkosikazi wahamba nalo waya nale ekhaya ubaba mkhulu wathi efika nje wathi abantu bami ubani lo sethatha itshe lapha na kulayini lapha kade seqa khona bathula wasethi abantu abamkhulu manje sekulaza kukhonjwe yimi na yesivela inkosikazi ethi baba yimi uthi mntanami itshe lithi ngiphinde lisele lapha wangithathe khona ngathatha ijoyini yokuzosekela isitimela mina angisanga uzowasha inyawo zabantu khuluma ngoNkulunkulu ke sefikile okwesithathu sengigcina ngoba indaba kaShembe kwakunenkomo lapha ekhaya yakhe ubaba mkhulu owayethi mayifikile ikwazi ukuba enzelwe ngayo ukumaya baba bayisebeyishaya entabeni bayishaya kusho ukuthi yayikade ibahlupha yahamba yawuhlukudla kwabantu wakuhleziwe ke bambone sefinqa izitho wathi hawu bajadu semfile ezingane sezimbulele ngenduku batho baba mkhulu kanti ushawo bani Shembe sihlezi nawe lapha uthi sezimbulele ingane zakho yiphi ingane kade lapha kuwena hayikho ingane akho umuntu wasethi kothi ungabuka inkomo kwabajadu bese niya lapha nanobuka inkomo bathi mabe inkomo ingena baba mkhulu beya lapha bafica inkomo iphambene umzimba izimzinduku lapha kade shawa khona ngikhuluma nawe ke lokho sengigcina ukuthi nje ushaya umuntu nje wenza lento wekhumbula ukuthi ihlala lapha nakuShembe Uma ugawula isihlahla entabeni uthi baba mkhulu uma usigawula isihlahla usigawula ungasi ukuthi uzokwenzani siya kuye sithi ungigawulela kazanga ntshela ukuthi uzomsebenzani wayekhuluma lapha nelisiwe ilawo maswe batwana bakaNkuluNkulu phakathi koNkulunkulu bonke lo nkulunkulu wasekuphakameni wahluma kanjalo mangisho ukuthi ubaba ilanga lamalanga lanilande kufeni osukwini lesibili ngihambile emhlabeni kwafika lona lamvusa kwaphele uNkulunkulu kimi. Amen. Inyanga ezulu babedlisile lapha ngase maqhubu kuhlavane lapha esifuba ukudla kuvaleleka lapha kungangeni yayilapha enseleni lapha kade kuthiwa kusephatheka khona sekusembusweni manje ngathi mamfika kuyo ithi kimi inyanga ezulu hawu bakuhlisile mntanami baye kodwa abantu basemhlabeni mthathu bahlupha kabakazuthi benzani kulungela hamba ufike ekseni lapha ngathi ngifuke ekseni ngiyakuya ngafika isimi ngenyawo yafike yanika amafutha ngahamba nawo kwathe kusuku khuluma ngendaba kaShembe kwaqhamuka isandla la emkhathini esinomlilo safike sahlala lapha esifuba kwathi xephu lokhu kufa ngasinda ngalelo langa. Amen. Khuluma ngoba inyanga esizulu
labo uNkulunkulu ngiyababala nginaye ke nanga uNkulunkulu enginaye ngizosho nje ngigcine ngaye manje ukuthi ngihle nanje ngibonani kuye ngoba babamkhulu basho bathi awuyukuhamba la khana uNkulunkulu basephambili bathi lo uNkulunkulu yena wethu. Amen. Antukuye nje obenhlezi lapha eNazaretha. Amen. Kodwa ngifisa ukululeka. Hawu eNazaretha yekana manga nezondano. Sande asingubulala umsebenzi kaNkulunkulu. Bulale lento enkulu kangaka ife ngawe. Umfana wami umtshontshe ingoqo kwamahlathi. Ubaba thela icala liyaguqa kalithethwa leli cala. Usengifika kubaba uthi ngolonkosazana baba leli cala kalinqunywa umntana wami uyakubhuliphantshe balungu bathi basabala ingoqo ezanqunywa ehlathini bawuze baqede zona uqala ukuze bakwazi ukukhipha isigwebo ngoba ziningi ingoqo ezanqunywa sasikade sihlalela ihlathi leli eseliphelile baba omkhulu wathi isikhathi sabelungu liphele seseqekwe labelungu ngapha bali intshontsha abafana manje ke mase bebanjwe laba bafana ke babalewa le mithi bazawudonsa ubhuliphantshe walezo zonke lezi igcobe enqunywa le mithi akade inqunywa kwamahlathi. Sengiyakubaba baba ingane yami icala kalithethwa lithi ngolonkosazana lenini ngithi mina baba lengolosibili emthunzini uthi hamba lizophela hamba noNkulunkulu. Amen. Ngase ngihamba lathi imali ngena ngase ngikhipha amehlo ngilibuke emehlweni ngifuna ngigcoba amafutha lapha emehlweni nami ngifuna ukubuka ukuthi lizombuka yini ngoba ubaba ngiqonda ukubona ukuthi umehluko kaShembe akazi ukusebenza yini mangimbuka lona akakho yini kanti kimi yena ngase ngigolozela lapha na imanje phezulu elathethe icala yathi ngiyangamlela yayithi manje ngiyanigweba nigweba iminyaka 6 months ngathi qhekenene ngalibukisisa ngathi Shembe umntana uyasaka ndisenza kanzogoduka naye ngathi lapha ngiqeda ukusho njalo ndibuka yayisithi khulekani niphume niyoyidonsela ngaphandle yonke leminyaka yini. Amen. uNkulunkulu esinaye eNazaretha uphele mningi keke ngibala imisebenzi yakhe asenzeke ngoba ngabe kangisekho mina emhlabeni abaningi ngabamfuna nqaba nami lowani angazi ukuthi uNkulunkulu wasekupha ngishiya uNkulunkulu wasekupha mina ngihamba ehlathini elimnyama emhlabeni kayikho indawo abanyatheke Nkosi yamakhosi.